Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayek ve sohbete gudarid ki selav rezu hürmet bove. Emi ilojwara bahsa berperseriya kesi ko mezenaya mali dik. Ev kesi ko de mali da mezene berperseriya mali serwiyet kar ko mala xwe em bi kesi ko berperseri mala xwe berperseriya jin zaru em bi mali da ko gotuna derbaz ve bera bavu de dostu havali ve kesi ko gotini wan bali derbaz ve dibe em bizane be ko berperseriya şahse ki kesi ki ko dava mezenayı dik anji mezenati de sudaye دوی و صحبت حدا داوی گوداری بکه که خود تعالی چه برپرسیاری دای سر مزین مالی دبکو برپرسیاری مالی میر به دبکو جن به دبکو هر دو به هفرا به جار هی جن ام بی مالی دارد که جار هی میر مالی دارد که و جار هی هر دو به هفرا دارد که کی جان دوی کیفاویه لدوی هر کسی که بزانه بکو گاوا مرو بو مزین مالی که برپرسیاری مالی که برپرسیاری مالباتی که ام بی عشیره که yani em bivêjin çend aile ku gotana merar cema derbaz ve gotini mera ba qedr û bi qîmetin divê hûn vê sohbetê heta dawî gudarî bike Xwedê Teala çi em bê erk û wezîfe danî ser mezinê ser milê kesê ku dawa mezinatiyê dike an jî mezinê malê ye. Xwedê Teala di Sûreyê Tehrîm de ayeta şeşa da Eûzû billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm wiha ferman dike يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. قد ترى دفيجم يا أيها الذين آمنوا أويكو وإيمانات قالي باورمندا قالي كسيكو وإيمان بفي إسلامي بخديو بيخمبري وانياتيني دوی قو خو محافظه بکن خو بپارێزن نفس خو بپارێزن انفسکم نفس خو اول نفس خو بپارێزن و اهلیکم اهلی خو مالبات خو او کسی کو لجم کو مالبات و جن زاروک باب تی برا کسی کو گوتن اول جم درباز و کو جرت گوتن مالبات و دوی اول نفس خو پشت مالبات خو بپارێزی چه بپارێزی چه محافظه بکن نارن آگره کی بپارێزێکو وقودها آرودوی وی آگری الناس والحجارة و انسان و کورن دوی گلی ممنه خاطره دوی جه هون نفس خوا و اهل خوا جه آگری جهنمی بپارێزن و آگره کو آرودوی وی آگری انسان و کورن او آگری کو آرودوی وی انسان و کورن هون خواجه بپارێزن آرودوی وی دنیا هنه کمره دار بره تشتی کو ام به سوتمنیا و دنیا کفشه لی آگر قیا روزا قیامت آگر جهنم آگر کی وسای کو شواتا و گورا پید کبه اول سر وان گورا انسان ته پجاندن انسان ده کوی آگری ام بویجن سوتمنیا شواتا آگر جهنم انسان گورن yani بخواد تعالی بس آگره که وساده که تعقل کرنا و تصور کرنا و تفکر کرنا و ام بویژه کسی که نکاری مرگا بحثا مرگا وی آگری دبیهیزه ام بوین وجودا مرا دل لرزه ترس و قلب ترس و لرزه که بنا و دل مرا ام بو ترس و هیبت مرا دگره بخواد تعالی بس آگره که وساده که دوی او آگری که روز قیامت و هون یعنی جن به عائله و خدا نه که خدا محافظه بکه اون بخوازن جوی آگری خلاص بوه دوی هون به دنیا هننا برپرسری خو پیک بینورن کو او آگر صوت من یا شوات و کورو چیه کورو انسانه جبروی دوی دا این خاطر دوی جه اول دوی هون نفس خو محافظه بکن یعنی گلی کسی کو رئیس مالیه سن به سرور مالیه مالخو مالیه کسی کو گوتنا ود مالبات دا درباز و برا دی فلان تمام عشیره کو کسی کو گوتنا مرا حوال هوگری کو گوتنا مرا جم درباز دوی اول هون خواب پاریزن چه خواب پاریزن دوی اول هون ری باز دین اسلامی بزانبن لگورا و حلالی وی چی حرامی وی چی بزانبن خلگورا وی پرورده بکن کن کار خواب پاریزن گاوا هون نزانبن ام بی لکو خالتی هی لکو شاشی هی لکو زحمتی هی لکو زورداری هی
لکو راست لکو نه راست که با هون ری باز اسلام نزان بن حلال و حرام نزان بن امر فرمان خدا نزان بن اسلام نخوین خو پرورده نکن هون چا بزانه بکو ام ببی از خو بپارزم دبی اول هون خو پرورده بک اول هم بخو تقوی داری خدا بکن هم اروک تقوا بن یعنی تقوی داری معنا و ابکو هون لگورا فرمان خدا بر پرسدی خواب جی بینورن و هر وسا شیره تا تقوی داری لعائله خواب بکن تقوی انفسکم عور تقوی در نفس خواب بکن پاش توصیه پاش شیره تا تقوی لأهل خواب بکن کو اوجی تقوی دار به عور خواب پرورده که عور تو اسلام بعلمه پاش اسلام کو تو علمی عائله خورا بویج خانما خورا جنا خورا زار خورا دوست و جیران خورا جبرای خورا هر وسا دبکو باو دیا مرا امی وظیفه خب جینان ها ناتبه نخوان دبه زانان نبه او امکان وانچه نبو بکو اسلام عالمی به گاوت تخوان تو بو زانات تا دنیا دید تا دین اسلامی تو فیر بون دوید تو وی اسلامی جباو خود دیا خواره بویجه تو به سبب به هدایت وان سبب حاطن وان سریا راز لورا هر انسان کی کو عقل من زانا خوندا خودی برپرس کو ام به هشو عقلی ویتینتی کو ریا راس و خارج بقتن برپرس دویجه که به که ماسی قربه به وظیفه خواب جی بینواره هر وسا خدا تعالی دوی هون حفظ خواب کن جوی آگری کو شواتا وی آگرو شواتا وی کبرو انسان و علیها لسر وی آگری خدا تعالی دویجه ملائکت هن زبانی هن غلازن قال لك دلصارن قال لك دلرقن قال لك دل انسان ملكات زبانيه الرقن دلرقن دلصارن وشداد قال لك دجوار وبهز بقوته لسروي اجري وظيفه دار هنا جمالكته وظيفه دار هنا قال لك دلرق ودلصار وحشكو وبهز بقوته وشدته بدجوارن او برپرسین آگری جهنمی لا يعصون الله ما امرهم او خود تعالی چه امر دابو وان تو تشتکی به امریا خود نکن عصیانه خود نکن خود چه امر دابو وان و عصیانه و نکن بر ویدار ناکبن و یفعلون ما یؤمرون خود تعالی چه امری وان کربه به که ماسی پیکتین غایویا یعنی او مل آگری کو شواتا و کور و انسان لسر وان ملائکت برپرسن زبانی جهنمی هنه او زبانی مرو نکار جدسی وان خلاص ده مرو نکار خواه شیر مرو نکار خواه با جی بره مرو نکار پیرا مقاومتی بکو کو از لوان خم یانج از وان جوان خلاص ببنه که و ماگر ناخری برپرسی و انسان دل رقن دل سارن تو جاری به امریا خدا ناکن خدا چه امری وان کرده دکن هر وسا بهز و بقوت به مل مروا دگر مرا دا به اسفل سافلینه یعنی تو جاری کسی که نکار جدسی وان ملائکت وان برپرس زبانی جهنمش خلاص بب خدا تعالی باسا آگره که دجوار دکه باسا وظیفه دار نوبدار گله که دجوار و بهز که هنجدسی وان خلاص ناوه ویجا هینا ایجا هینا هون نشون ودره ام هنا نشون و مرحله ام هنا ناتن و مرحله ام هنا لدنیاینا هی وقتا ما هی دما ما هی دوی ام دین اسلامی فیر ببن اول مقدیه مال مرباطا مال دین اسلامی فیر ببن پاشش آیله خراب بویجه پاشش حواله خراب بویجه کسی کو گوتین ته لجم درباس و تجوار اسلامی بویجه تجوار بو علی کار ای تو بخواز کار کی بکه لورا خود تعالی د اسلام دا خود تعالی وظیفه بر مزنیان مالی دا سر ملی میر دوی خود تعالی دوی الرجال قوامون على النساء سوره نساء سو چارا دا از باور کم دوی میر لسر جنا پارزوانه یعنی میر دوی جنا بپارزه دوی مقدی مالی به خود تعالی میر برحم بشفقت بمرحمت شکری جبو خاطری کل مالا خودیتی بکه مزنایی بکه جبر گوا انسان دین اسلامی بخوینه گوا دین اسلامی فیر به و امر فرمان خدا فیر به و حلال و حرام بزنه به وظیفه خال گورا دین اسلامی بزنه به دکار خواجی خانم خواجی زار خواجی جنا خواجی حوال خواجی دوست خو برای خو خوشک خواجی اداره بکه لگورم بر پرسری خو تفدیگاره دوردا خدا تعالی جنو مر وک هفچه نکری جن
diğer hususiyete da jmera zedetere. Mer diğer hususiyete da jejana zedetere. Le berperseriya mali ilk vazife ki garane herkes nikar pek binivere. Jber bi Xwedê Teala dayı ser milê mêr. Jin hesasın, jin nazikin, jin em bi pejn hissiyatê wan jinaniyê sêde li ser galebetê dike, sêde li ser desthilatdariyê dike, pêşwazîkirina bela, musîbeta, tofana, em bi li hember girtina xwe ragirtina li hemberê bela musîbeta, bi awakê realîst mîna mêran nikare, bi piranê nikare tiştan pêşwazî bike. Xwedê Teala bi ruhiyeta medzane, bi terkîb û mîzaca medzane li gora şiyana me, li gora quweta me, li gora hêza me Xwedê Teala êrk û wezîfe li sûyê me bar kirî. Nayê wê meعنeyê mêr mezinê malê tu qîmetek jina ra tune naxêr. Hinek tij hene li cem jina hê li cem mêra tune, hinek tij hene li cem mêra hê li cem jina tune. Her du hevdû temam dike. Jin û mêr du çiftin, du conin, du zonin, du çiftin. Yek bê adin kêm çer pêlavê nigê me ra du cotin. Em bi vê gava pêlavekî me ra tune mirov pêlavekî bi solekî bi rêv here mirov dikurle, mirov temam nin rêveçûna me ne rêveçûneka normala asayî. Her wisa gava jina me ra tune be an jî gava mêrê me ra tune be. Jin û mêr lipsa hevdûne, cilê hevdûne, hevdû temam dikin. Jin bi serê xwe ne temam e, mêr bi serê xwe ne temam e. Her du bi hev re ew insaniyetê tekamül dike. Ew tiştek ku Xwedê meriv ji bo yê xwe liqandî gava jin û mêr were ba hevdû, her du hevdû tekamül dike, temam dike, em bi eserê jiyanê jî çêdir. Ji ber wî ne jin ji mêrê bê Xwedê Teala serdestir çêkirî, ne mêr ji jinê serdestir çêkirî. Lê di mesela em bi vê fîzîkê de, di mesela xulqiyetê de hinek cara mêr bi hêz û quwet çêkirî, o jin kêm jê em bê jê zayıftir yan jê qalsir çêkirî, ev jî xulqiyeteka Rabbil Alemînê divê miroviya qebûl bikin. Her wisa gelê kesê ku me gudarî dike, ev kesê ku vê sûrê tehrîm, ev kesê ku vê sûrê tehrîm gava pêk neyne, ev kesê ku wezîfa xwe vê sûrê tehrîm de pêk neyne, divê bizanim sûrê Abese ayeta 34, 35, 36 Xwedê Teala wê şaxê rûya qiyametê divê yewme yefirrul mer'u min exîhî, roja ku însan ji birê xwe direve, ve ummîhî ve ebîhî ji dîya xwe ji bavê xwe direve, ve sahîbetîhî ve bênîhî ji jina xwe ji zarê xwe direve. Wê rojê divê însan gava ew kesê ku êrk û wezîfa xwe sûrê tehrîm de gava pêk neyne, wê rojê meriv ji jina xwe direve, ji zarê xwe direve, ji bavê xwe direve. Lewra ji wê rojê de wê rojê de her kesekî karekî ji serî wî zêdetir meşxuliyetekî wî heye. Vê jî hêka ew roja natê, roja qiyametê natê, divê em li dînê xwe vegerin, li İslamê vegerin, li Xwedayê xwe vegerin, ba Xwedê pêxemberê xwe bikin, xwe li gora ku Xwedê Teala em xwe liqandin, li gora ku Xwedê Teala fitreta ku Xwedê em ser çêkirin, ew fitret, ev Qur'ana pîroz, ev Qur'ana pîroz wê fitreta me nîşanî me dide. Behsa wê fitretê dike, behsa êrk û wezîfa me dike, behsa em bê mirovatiya me dike, behsa wezîfa me dike ku em li hember hev, li hember zar û jinê xwe çi wezîfa me Xwedê Teala divê de behsa wê dike, divê em li viya vegerin, li viya bixwînin, li viya li ser heyda xwe tetbîq bikin û ser hevalogirê xwe ji hevalogirê xwe re bibêje ku em karibe ewil ji nefsa xwe re feydedar bin, paşê jî em ji dost û cîranê xwe re feydedar bin. Heta carekê din bîmînin di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.